Ne znam, ti, ne znam, da sam umro je kod Džisu. Ovo je, čini mi se, drugi put da te pod navodnicima ukopavaju. Šta si skrio, šta se dešava? Pa ne znam što se dešava, ne znam to objasniti nikako. Je to prvi put 95. je bilo kako dobro pokojni ja bili u Ljubljani. Onda su u Sarajevo čak su radio objavili da sam ja umro u Ljubljani, a ja sam ono išao na pregled sa pokojnim Uglišom, Uzelcom, našim ambasadorom, gore, kad sam saznao da sam dobio šećer, da sam otišao na pregled, a oni odmah objavili, evo Kemo umro, a ja imao 54 kila. A sad sam, hvala Bogu, dobro je išao na probe, nekakve išao neke emisije, u Beogradu imam koncert sada 9. U Beogradu 28. je koncert u Sarajevu, jel tako? I onda dolazim, hvala Bogu, u Sarajevo i svi oni koji misle da sam umro, nek ne dođe, oni koji misle da sam živ, nek dođe. Tako da je ovo više postalo smiješno sada. Moram ti priznat da nama nije bilo smiješno u redakciji kada se informacija definitivno pojavila dakle, na internetskim portalima. Prvo je nastao muk, nismo jednostavno mogli vjerovati. Onda sam nazvao tog menadžera, gospodina Drinu, onda je i on s druge strane slušalci se bukvalno odvalio smijeti i rekao da je on tokom dana, da se do njega tokom dana stizale te informacije. Onda kada sam tebe nazvao, također se smijao. Mislim, šta vam je? Ne znam, stvarno mi je smiješno da se neko igra sa takvim stvarima i da neprovjereno nešto provali po cijelu. Evo ja ću samo još za kraj iskoristiti da kažem, dakle 28. u Zetri u Sarajevu desit će se, ako Bog da, koncert pod nazivom Vratio sam se živote, ali tako? Evo sad me žena zvao, kaže dolazi Ivo, mi žena mi dolazi isto. I još je rekao da ja doći i moji prijatelji. Tako da svi proslavimo moj novi život. Sjenice, hvala ti lijepo što si nam se javio, što se evo obratio našim Bosancima i Hercegovcima i svima onima koji te vole i cijene, koji te slušaju, koji su praktično i odrasli u svoje pjesme. A ako Bog da kažem, opet vidimo se ponovo u Sarajevu 28. na velikom, sigurno spektakularnom koncertu. Evo, hvala vama i hvala svima koji su se kirali za mene i javljali se Evo. Hvala ti još jednom. Hvala još jednom i svako dobro ti želimo. Hvala vama i svima koji se javili.